21 minuta 446 rubl. Assalamu alaikum tuğanlar. Qandaysizlar, amansızlarmı? Tinchsizlarmı? Cuma gününüzler mübarek olsun. İşte başladım. Bugün cuma. Bugün qancha soat qoldi? 30-iyun bo'lib qolibdir. Soat 2dan 50 ga o'tib qoldi. Bugun qanday bo'ladi, qanday yo'q sizda meni chaqirasiz. Ondan esa ketdik. Like'lardan bosib, kommentarlardan yozib, agarda kimdagi men birinchi jolu bo'lib ko'rayotgan bo'lsa, podpisatsiya qilib qo'yinglar. Sizlardan podдержка. Ey, mashina nemi juvib tozalab chiqsam, mынандай жаққа заказ beradi qo'y. Яндекс экономды жандырдым эле да. Короче, 3-iyunga чейин бонус берген да. 192 заказга. Ошо бонусту урып таштайын деп экономду жандырсам, ушундай сырткарыга берип койду. Машинаны жууп, тазалап, эми жакшынакай кылып чыкканда. Башка айла жок, не кылабыз, ишти кылабыз. Кеттик анда. Дальше. 9 минута 245 rubl. Tatken. 3 minuta 187. Keyif karet. Plus 80. Ekonomdu da candır oldu. Gittik anda denşi. 3 minut 42 sekunda 179 rubl. İş жақсы, Құдайға шүкір болады. Son. Неге Сахалинге кетіп қалдың? Ал жақта қандай болады екен иш? Дегендерге Сахалинде жақсы иш болады. Сахалинде ең выгодный азыр. Баш ортма жоқ та. Кайлер тосып, документин ғана, рейд, мейт, ондай нерсе жоқ. Кыргызстанда жүргөндө эле жүрө бересиздер да. Бул жактан лицензия, страховка, такси деген нерсе жок. Машинаны аласыздар, өзүңүздөргө оформлять этесиздер. Страховка жасайсыздар, как обычно 10 000, 15 000. Ошо ишке чыгып бересиз, иштей бересиздер. А Москвада болсо, азыр рейд, мейт болуп, страховкалардан вообще кымбат го. Ал жакта кымбат. Андан көрү бул жакта эле арзаныраак. Зато майда заказ ташыйсың, ошол эле акчаны табасың. Москва менен бул жакта да эле. Бул жак менен экөөнүн разницасы 10 жол көп болбосо деле кичине 500 сом разница болуп калат окшойт. 1000 сомго чейин. Зато бул жакта деле иштесе болот сон. Кеңири жүрөсүң. Эч ким мышыңы пыштебейт мындайча айтканда. Качан гай тосуп калат экен, качан не болуп калат экен деп коркпойсуңар. Ошондой ишти кылып атабыз. Кыйынчылык жок, Кудай буйрса. Алты минута 234 rubl. Вокзал, ЖД-вокзал, автовокзал. Бұл не қылады атында?
Aylarında kılıp çok kılıp koyuz da. 5 koefficientlerden. 32 minutta 474. 6 minutta 193 rubl. 350 minimalka deydi qo'y. Vay. 350. Shunday bo'lsa. Qanday yaxshi? Так, 5 minuta 321 rubl. Qanday yaxshi, shunday zakazlarni bersa, nef qilmay qaytadi zakazlar bermay. İşte yengile. Настроениялар 5 болып, көңіл тоқ дегенде ya. Kettik bunusun 30 menen berdi, plus 30 deydi. Көрөсем каягына барат экен бу. 5 минутта 191 рубль. Мына жакта бир какой-то праздник болду, самолеттордун бир баласы болот. Өзлөрүнчө майрамдашып эле көрсөтөт го, кантип түшүрүп лестницадан кантип түшкөндөрдү. 18 minuta 532 rubl. Öte sonun. 12 minuta 297 rubl. Шикарный. 19 minutada 409 450 bir qo'tirib tashladi va %700 zakaz yağış kerekten 3 gün kaldı. Dışarıda keyifcan ata Dalniga gelip kaldım. Bundaca aytqanda Balashixaga gelip kaldım. Balashixha. Bu yoqdan ham обратно zakaz chiqmaydi. Chiqib qolsa yaxshi bo'ladi. Chiqmasa pustoy aydaydi o'xshaymi? Boshildigan bo'yicha zakaz kutib yerda vaqt o'tkazgandan ko'ra ishni narxlarga borib zakaz olib sharga ketib qoldim. Ketdim anda.
Zaказdan mazayıp kaldı, uykudan gelip kaldı. Oh shit, 29 zakaz kılıptırmın. 29 zakazın yağın tank 6800 bol kaltırdı. 6800 bolsa 800 so'mluk çay içtim. Günde 2 yıl çay içtim. 800 çay bolsa 500 benzin bolsa 5,5 ming. Normal ama bir şey çıkarına oldu. Saat 2'den 20 kaldı. Özü 2'den 54 günde çıktım bile. Şunda çıktım. Çayda 2 saatte yürüdüm. Bir de 9,5 saat 9,5-10 saat işteptirdim de. Bir şey çıkarına oldu. Şunday tuğanlar. Keyinki videodan görüşünce tinch bolingizlar, aman bolingizlar. Barыңızдарга assalomu alaykum.